از ای وبفم مدیاده نافچه مردینه ایرو مکسه کی ناس بکن شخصیت کی ناس بکن او دوار تصوفیه دا گله کی عالمه کی گل کی هجای حقیقتا دوار ام بجن زمان ترکی دا جی گله کی مدحی وی و گله کی هلبستن وی و ام بجن شیرتین وی تینه گوتنه گله جاران اجی جه سود وردگرم حتی و بخواج مولانا جی مولانا جلال الدین رومی جی که تاثیر کامازن استاندیه ده ساله نیسکه 700 ساله همه بجه چیروکین وی عفو یعنی شیرتین وی تینه کرنه یونس امره ایران مهنک باس بکن دو پیرانه جی سروکار دوانجی دیارین یونس امره جی بلاف کرد ده ساله 2021 ده جی یونسکو جی ساله یونس امره اعلان کربو ایران مهنکی جی بحثا شیرتین یونس امره هلبستین وی ده گلو چوا بحث دکه بحثا به هفرابونت که بحثا بجن یکیتیت که بحثا زمان دکه بحثا هبونت که بحثا هبون رب العالمت که مهنک جی بحثا وانی کام بکن خالص لگل منه خالص صبات بخیر به حقیقتا کسایت هجا هنک و تاثیر که مزن نشان دانه یک جوان جی یونس امره کام هنک جی جدوه میوانت ام یونس امره ناس بکن بله برز حسین کر رجا بخیر به براسم ایرو بحثا کسکی گرام بهات کن گو خودی هلبستن تصوفیه یعنی حتی پیامین گو حتی ایرو گهشتنا ما وقتی چاول مروفا و مروفاهیت میزند اما سروی آخر مهوانی مجی اکادمیسیان برز رضوان اجاروی آگاهی ادی مگلو چی فکر رمانوی هبون در حق جیان ده در حق مروفاهیت ده ویج مرا بحثا بگیم برز اجارم خیت نوشن اما ام کارم بحثا یونس امره بگن کسی کی چابو کرد ازم دستای بکن پیشم دوام کن بله صباح تفضل بخير ويا تماشاواني واجد بخير يونس امره پیشی ام بجن کی بول کودی بول د انادولیا ناویندا هاتیه دنیای لوی د جیانای لوی درواس بو yani سالا 13 دا تقریبا دوره سلجوقیه سونی دا داویای ده hayata جیانای اهلکی تصوفی اهلکی عشقی اهلکی ادبیاتیه کسی کی بونی yani هلبست نویسانه بله yani جیانای دجی مشقت هنه زحمتی هنه بله جوانه که همه بهتر تشتاقویجی خواستی لپای بمینی فلسفه‌ایه ملو الگوری نرینا خو الگوری زاربونا خواست بیشم فلسفه‌ای جور جمرم مهمه yani نوینا که لکوبویا چند سال کرنج او همه‌جی شو هیو شو بقلکیم ویزار یا گوب هندکیم زانن چه فلسفه‌ایم زانن بن حیات خودجی ام ویناجی بشوپین افج مرا مسئله یونس امره به چی خو زانه حتی زانه بوند بلکه گله کسفی چیروکاینا کی یا دارا زانن وقتی چه باکنه دجبونی مدرسه امره تابتو خم بیجن ویدیشین ازن گایشین دارا نزیکا چه سالی داره گیتن خوار ناینی مدرسه yani evci tabi mesajı ka yani ev hareketi ve tişte ve nakiz lamizana ta hareketi ne boşina manavi ne ki şey rastı yani dve hayamede dve devrede tişte jmara hele geleki mana ve lazım rastıya yek jvana ki ya duaji hecekirne yani hecekirne hamd iştiya ya insana ya dünyaya şu gotene ki xoji venat beji xazım vena ve gotnajam despekin u jvata xom he xoştiribkin Beji gelin tanış olalım Türkiye'm debejin gelin tanış olalım işi kolay kılalım sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz varın am hicavkin varın am havdunaskin dvarda bahsa qavma kinaki bahsa olakina ki شوش في جبر في رحيوي ناكيجي دنياجي بي حساها وكو زانن بار UNESCO كلا سالا يونس امره يعني UNESCO شيء مسلمانتي هات علاقه UNESCO مسلمانتينه بلي اف في شخصيتاي جو دنيا نهاكي بي حساها و بي حوججي راستي شيا حجي كرنا نافنتويه ام يك ديجم خوازنم جوينالا بيجن بيجي Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. Yaratılanı hoş gördük, yaratandan ötürü. Yani kezeki hecekirna serçiye jber mahluk jbur işim hecetkin jber haluk. Yani Xuday Teala ulu daya dünyaya jber lu hecetkin.
جه حجه کرنه که جبونی انسان حجه بکن سبب کنینه جبونی یا شرط کنینه yani illa ki ne biç berat aftişt bit sor bit şim bit karkar bit jotkar bit nizamçı bit fark neyine veya kujan mulati bit kurd bit türk bit arab bit ne mühime vaka davi şöyle ser despeki jmagoti ol fojjer ne mühime tiş kujan olij av foj ne mühime dbeje dise dbe de çar pertukada elif veya elif dişi dbeje mamosta yani 4 kitapta 4 kitabı toplasan elif eder. Hoca elifi nasıl anlatır? Türkiye ve garanayına ki temela felsefe Yunus'ta hece kırın haya çilbejin edebiyat haya hece kırın haya tasavvuf haya hoş görüyorum bejim Türkiye av haya havcabun jibe haya haki. برێزە جەرمەگۆ پەیامێ وین گۆ بەین هاکێ وەگە بێ 1000 ساڵی مولۆ نیڤڕێبێژن هاتنە vêdirê yani îro gihiştine me gelo em çiqasî zanin yani hişême de çiqaş ve hene em bîtenê bi helbestî belkî naskin ama gelek tiştî wî dî hene ego em naskin em dijana xwe de wanekê bidin xuya kirin. Bele yani edebiyata iş xwe îro eğitimame de dibistanîme de heye yani em nas dikin belê kesî got bixwaze ji xwe re bikin mereq em nas dikin ji xayna helbestê wî jî dîsa ez dibêjim di helbestî de çi mesaj hene mesela awa yani dîsa bi gotineke wî ez vê nabêjim dibêjî çi yani şexsê xwe re dibêjî dibê benlik davasını bırak muhabbetten olmayarak sevgiyle dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak. Yani benlik az ambijim Kurdi. Yani az ne mühime. Yani mahatına gom havdu hicef kirin u am bu Kurdi mçabejin yani hicef kirna be şart, be mercan. Am bulu çetir şey bu. Felsefeyi dakin ha am çilo başka am gerek minaskin gerek am bina be insanaki be kibra mesela insanaki be nefs pernina de helbeste koda hamka beji kul olmaya geldik. Yani ticarine gotiya valla az zanım az nizanımçı dergah kapısına kul olmaya geldik. Yani olabildiysek gelek gotneyina ki devnake olabildiysek ne mutlu. Bu çıkayına ki haya. Türkiye banat vagarin be خوازی به هلبستوانه که مای کرد درکت منه و او هلبستی و گران بانه کردی جی او استفاده کر بانه ای خوشتری ویشه بی نشاشم مسیال مارش کردی و گران نه کردی هاتی خواندن جی او جیت شکلو جی بانه ای خوشتر چی بی نرهی یونس دا شود نه که می بیشن ولاتی ما دا دولت ما دا الدنيا يحمل كده جيب لهم بحث دولة خوب كنا بحث ملاتي خوب كنا حوجبنا هري مزنابه يرو الدنيا تفلي هذا بي يرو ناف دنيا ايضا روس واوكراينا وامريكا ونزانم شيء تملي دا ايجو اف دولة شيكري ايجو ان بيجن حربا جياني دان قرطلش سavaş دان اف رحبا رهب يعني رحي شبا رهبو رحي حجيكرني هبو رحي انسانتي هبو رحي yani keseki bir ola kazi çi fedam hay az içma harbi iş got feda kesit harbi da mesela bir şahsi menfi ne bu İro وقتی مینا بفکن تکس ناچی ولی وی حربا جوانی جانی نادی وقتی فلسفه ناو مرابی ام هجی هر نپاش دوره گوی او جیاناوی هیا ارس داویا سلجوقی بله دستپیکا عثمانلیه yani ev fikir وقتی نه bana devletek وقتی خرابو bana cihve devleti de teşekkidi bir habana. Bu fikre kidi mibijin belki Rum belki teşekkidi belki Bizans belki nizamkiyatı bana. Böyle بخیراوی فکری دیسه عینی کوک دوام کرد. جبونا ام به مرو هاتیه یعنی پیام نویو گله کلو گرینجی هانا ایرو جوانه ما ایگو جنو کاچن هن دبستان اوگی ناو پرتو خوندنه دا یعنی گرک ام چی بخنا میناک شخورا ام خوچا پیشخن ام چاوا زایبن و فکری وان رمانه وان جبونا گو جیانا ما هی خوشتر به دولت ما هی خوشتر به دنیا هی خوشتر به. بله. Yani disem bir vagaran ser felsefeyi hecekirin yani gerek hecekirin u xwendin belê yani lêkolîn xwendin bil netene yani fikrekî me bêjin hecekirine kevala az Yunus Emre işte qanca xweş falan nav çîrokin yani gerek em bixwênin em felsefeyî zanibin tenê ne navî zanibin û ne Yunus Emre tenê jî yani em behsa Mevlana dikin em behsana gelek işte İbn Sina dikin em behsa Heremî dikin em falan kîne ev
çıkırna, felsefe vaçya, neta vaçya, icade vaçına, am ve nizan. Terim nabi vazan, aviye mana. Na, vay sana yani خواستنا çıpkın mesaja vaçya, mücadele şidana. Ab bahsana davet, bahsa hicr kirkin. Dise mina kayu gotuna kayu bahskin. Dibeci ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Aşkın yeri gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Yani ne yapıcı bunu dava nizamçı hatıma. Dibeci bunu az hatıma bu kavme dilada. Az hatıma av aşkçıya yani. Am bejin aşk aşkçıya, aşka ilahi. Aşka Xudaya, aşka yani aşka inekine aşka. Şud beji aşka gumrov, hicmrov abki. Vaka kalek go bahabi ve rojaka beba, rojaka bablisok. Tkaleş kumeşik. Yani hicekirna mrov umrov. Böyle beji hicekirna ilahiya. Hep khira ve hicekirna ilahici. Jberwe sebebi bewi ilah. Ve Xudayı çiçekiriya ti hicvina jibki. شو وقتی افکر ناف خورته مدد ناف حیاتا مدد ناف تجارتا مدد ناف پروردیا مدد هبه شو مثلا نامید شو پرسکریک نامید ناف جهانی دجوی براتی واشیتی و کتی هم کی وشه به هم تشوی بعدلی ولی وکم گویی نب نافتنی گرک ام رحوازانه بنام فلسفه وازانه بن و چی ترچی biz بشم باشا ام سپاس کنج بونا و نرخیت خوشک و مالتا واسپاس مالا و جاوا اما اتفاقی برز حسین اکر مهوانی ما اکادمیسیان برز رضوان اجار بو در حق او کساتین گرام بها گو امد به یونس امرا و گلک و به زانه بونا خو و به هلبستی خود ناف جیانه ما دیم بحثاوی کر ام سپاس کج می خورا و دیسم گوتری در نافندی گلک سپاس خالص ایرو ما بحثا یونس امرا کر گوتنی می حقیقتا ناودنگن دبیجه کو علم اوکو مرف علم هیم بفه علم اوکو مرف خو بزان به علم اوکو هکت خو نزان بی بجا او تشتكو تفير بوي تهيم بوي بوشه برادايه يعني بجا نت تشتكي بجا كو مثلا ناوكو مرف هر حزار حجي حزار هر مرف طواف بك مرف بفا حجي بجا مثلا وك مرف بك دليه كي تصوف دا اهل تصوف كو خبرداني وي حقيقه جرينجين يونس امره مباسا و كي كاتت بجا كو از جاوي خو كو دري تبزفريني دل جاوي خو كوز در بزفريني تی رب عالم ببینی خبردانی وی گوتنا وی و فلسفه وی دوی مرف جنیز و ناس بکی رو مهنک باسا یونس امره کر از یو ببین مسئله که گلک